Nyuma y'aho umunyarwandakazi witwa Beatrice Munyenyezi ukurikiranyweho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yoherejwe mu gihugu cyamubyaye kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera, yoherejwe rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa 16 z'ukwezi kwa kane 2021. Ubu ngubu hari indi nkuru iri kuvugwa y'umupadiri nawe w'umunyarwanda ukekwaho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, wamaze gufatirwa mu gihugu cy'Ubufaransa n'ahitwa Morières-la-Garde mu Bufaransa. Hakaba ariho haraye hafatiwe umupadiri witwa Marcel Hitayezu ukurikiranyweho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Kimwe mu byaha aregwa no kugaburira interahamwe azihembera ko zishe Abatutsi. Uyu mupadiri Hitayezu akaba yarahoze ari padiri mukuru wa paruwasi ya Mubuga mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda. Ubu ngubu akaba ari mu karere ka Karongi, ndetse avugwaho kwima ibyo kurya n'ibyo kunywa Abatutsi bari bahungiye muri kiliziya ya paruwasi ya Mubuga, ahubwo akabiha interahamwe zabaga zimaze kwica bamwe muri bo. Yavutse rero mu 1956, ubwo aheruka kwitaba umucamanza akaba yarahakanye ibyo ubushinjacyaha bwamuregaga. Mu 2016 u Rwanda rwari rwasabye ubutabera bw'Ubufaransa kurwoherereza Padiri Marcel Hitayezu ngo rumuburanishe, ariko burabyanga. Ikinyamakuru La Croix kivuga ko Padiri Marcel Hitayezu yageze mu Bufaransa hagati y'1998 n'1999 avuye mu nkambi z'impunzi zabaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agezeyo asaba ubuhunzi, aza kubuhabwa mu mwaka w'2011. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byanditse ko ifatwa rya Padiri Hitayezu ryashimishije abagize ihuriro riharanira ko abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi baba mu mahanga bafatwa. Iri huriro rikaba riyobowe na Alain Gauthier. Hari undi mupadiri witwa Wenceslas Munyeshyaka uba mu Bufaransa nawe ukurikiranyweho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko Ubufaransa bukaba bwaranze kumuburanisha no kumwoherereza u Rwanda. Hagati aho Kiliziya Gatolika yigeze kwemera uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, hakaba ari mu 2016 ubwo Kiliziya Gatolika yasabaga imbabazi ku mugaragaro kubera uruhare muri Jenoside nyuma y'imyaka 22 yari ishize Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe. Icyo gihe mu ibaruwa yanditswe n'abasenyeri ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda yasomwe nyuma ya misa yo ku cyumweru mu Rwanda hose, Kiliziya yavuze ko isabye imbabazi ku bibi byose byakozwe ndetse n'uruhare rwayo mu kubiba urwango rushingiye ku moko. Yagiraga iti mutubabarire kubera ibyaha by'urwango mu gihugu ndetse no kugera ku rwego rwo kwanga bagenzi bacu kubera ubwoko bwabo. Wari umuvugizi wa Kiliziya akaba na musenyeri wa Diyoseze ya Butare Philippe Rukamba icyo gihe yabwiye ikinyamakuru BBC ko icyo Kiliziya isabira imbabazi ari uruhare rw'abakirisitu n'abandi bihaye Imana bijanditse muri Jenoside. Atsindagira ko Kiliziya ubwayo itagize uruhare mu itegurwa cyangwa mu ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside. Yavuze ko ababikoze babigize ku giti cyabo, naho mu mwaka w'2000 nabwo ubuyobozi bwa Kiliziya bukaba bwari bwarasabye imbabazi mu izina ry'abakirisitu. Musenyeri Rukamba akaba yaratangaje ko ibaruwa yasomewe abanyagatolika mu gihugu cyose ari isubiramo ry'ibyakozwe mu myaka 16 yari ishize. Yongeyeho ko imbabazi zasabwe ko icyo gihe zari zihuriranye n'umwaka wa Kiliziya witiriwe Yubile y'Impuhwe z'Imana, no kuvuga mu 2016. Icyo gihe yagize ati umwaka w'impuhwe z'Imana udufasha kongera gutekereza ku mateka yacu, nuko hari igihe muri iki gihugu abantu babuze impuhwe, abantu bakagirira nabi bagenzi babo baturanye ndetse n'abavandimwe. Noneho rero twumva yuko ari byiza muri uyu mwaka w'impuhwe z'Imana kongera gusaba izo mbabazi, tuzisabira abakirisitu bose Gatolika bagize uruhare muri iyo Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, bamwe
mu bihayimana batawe muri yombi bahamijwe n'inkiko z'u Rwanda ndetse n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriwe u Rwanda ICTR ruri Arusha muri Tanzania uruhare muri iyo jenoside. Kugeza ubu ariko hakaba hari abandi bari mu mahanga hirya no hino batarafatwa.